I mod oina sum phongdok jaragadi si yam phaina khanje maramdi marketplace hi huji parking system si yam phajana leijiba maramna parking thamna khamaga akoina sumaina market to la ko su awaba ma oire aduka not only four wheelers even thela gari go cart kumba sumaina khoji servicing center gumbada chatna bo hona bada khoji effort to bangam do mi ge yam no su yam wa bo oire adu sumaina khoi sumaina lekai gi I mean area sumaina sumba transition highway natraga kitang kaino oza makham da sumaina showroom khangdoki ba se is very encouraging nasi mayam nan kusin nazariba ModCons hana mingthonba laima kopo enterprise ki sigumba no sida dukana sida mayam ningbiro do am saba dagi traffic congestion nei taba dagi no mi samdaba ya daba no yum pan yum pan bagi kudol tamba dasu mayam da jare aduna lamdam sigi bona jariba naha sing ki lamdam sigi entrepreneur sing bona jariba agi marketing to revision na sing bona jariba sing se mayam support to giwa madi ModCons level of enterprise is jo da jano police right under thank you very much. Today mixing talk चला सुया है। What's up, people? Johnny here again. I tung na lai se ModCons hai ko. Singjamei Okram kom Leikai. Koi Leikai ek thak na lai reba. Leikai da no na zik consumer electronics ki items mayam ama launch store e ko ada stay da no na hang showroom ne si manu na pichang ur si aduga kamai koi tong yi ngasi okay zik se we summer work mani na ko sigi coolers da na hujara ge sigi se surya brand ni ko so dai se aduga surya brand ni sigi se air cooler ko 25 liters kini aduga offer price moina 7,250 da lay ko aduga sigis na 8,450 lay ba ay mapan de ya pidi kan jar ke ko sigis lay re look to so mo ke lay ko aduga atopa amada sigis voltage kini sigis ko mai look se ke loy khena re sigis 7,170 lay ba after discount MRP the 8,190 level. Also air conditioners like also Samsung lay. Although sigi se split AC ni. Aduga magi sa pwede yung okay ko. So magi 3-star rating lagi. Pero sige se 1.5 ton ye AC ni. Ado sige MRP se 57,990 lay ko. Sila aduga offer price na sithare 47,999 ga. Sithare ado ai gan bela around 10,000 rupees mukti discount la AC se. Ado hazuki na summer oi benida AC pan minimal la gadi ModCons to lak biro aduga ado mukhena dum loina installation ke loina tom jara ni ka aduga 10,000 rupees discount dum phage. Adagi TV su pam lai ka TV da Ultra HD ka tane lai se adagi size na Samsung okay VU gine sis da adagi Samsung gi le re Sony le re
Sensory layer, the Sensory layer, Sony layer, the Sigeno, Samsung layer, Samsung layer, the View layer, and the Smart TV, so 55 inch ni, aduga magi MRP se 70,900 lay, aduga 21% discount layer kanda 57,316 rupees ne 55 inch ni Samsung gi smart TV ne buka adagi sisu Samsung ne 50 inch ni 64,900 lay MRP da aduga after discount da 50,680 Sensory display MI price in Lloyd about Kaiser Roy Kaitare video I'm sang name of I can never credit some hapter Kedoni can have to see maps a product MRP high Yam sang and ego Aduna Amani Amanis Majaka finally say the Sigi LG say Azarake LG say Sigi say 55 inch day smart Nico 89,990 labor MRP da Consume toxins like that. Aduga offer price is 67,800 labor. Similar. And the Magi quad core processor ka yari. The true cinema experience ka game gigas hana ko pa you know yari ka. My features higher di. Similar. Adu kitang picture ball right sticky LG kita mas similar. Aduga sigis na offer price na 48,000 labor. MRP di 64,990 labor ka. I know you say ModCons, Singjamei, Okram, Leikai, Singjamei parking label to go. Singjamei parking label to the gi, a hand later to like something like I sang early, I do the day I had a equivalent later. Have it, I jerk my partner. You don't knock down later. Asigi corners is Singjamei parking near the city, had the Lake Hopiro, the gas, the ModCons, and that's on the red color. Other missed out roy, the Labida Munico. Sign was red color, not harmony. Luck biro sile ada video ma ka chata ji ada sound system chu lai ko the home theater sound system lai ada sigi se LG gi ni 1000 watt ki aduga ada sile yem bio sta to ri yan ji ko gi DJ gi scratch ka lo yori ji sile ai di hai ro sai patang sti music lovers se music ni pa mo ge su ko kano ai yam kana khang re music ki system gi patang bi the accelerator guy party accelerator guy am yori ka USB connector yori switch on off ni the ka the key ke mic ki ke yori liga sikista play music play button ni ka volume master volume ke yori with DJ ki soy lighting edu ki da ke am yori party starter club drum user guy am yori ka to see is pra ke no ni all in one is yours aru se ki se MRP da 44,990 lai aduga offer price da 37,200 ka. So sige sila DJ lo mix ka lo ito ya male. Sila DVD player hape mic man tu lo yore ka. Sige music LG music system je ay hape ay phone na connector of nebo ka. Ala hape sound ma sum thaja ke test tok se. Sila mixing tok sila siya eh. Ano ba yan?
music player dagi sum continue tor poina saida kano kar lei ko dagi portable speaker wireless speaker kar lei Sony ki lei sigi se waterproof ne sigi se battery se 16 hours ko mai ai USB type C ni aduga hands free function stereo pair ko sigi me am se lei aduga ado MRP DC 4999 lei ado si offer price like ko okay asida sigi sida demo pasa MRP dum lakserani 4999 ko 990 ado sida ikar chokot ba musle sida mo extra bass 12 hours or ko waterproof ne sisu wireless ki ado ga 6 na 10990 samana hai adagi neckband ko Gizmo ye brand ye neckband lay aduga 10 minutes fast charging ni 2 hours ka sigi se 1699 p sigi se ka aduga sida su lay speaker ma lay built-in microphone ka phone call loi ne amale sigi na Gizmo gi ni bluetooth connectivity FM radio aux ke loi na yaw aduga sigi price na 1199 rupees ka 1190 aduga smart watch me am lay ka kano gina ModCons da lay se so smart watch ni seda GPS yaw re adugi up to 15 days working time ya fitness music calling ke kelo yaw ka aduga blood oxygen level yaw breathing control yaw heart rate ka loina yaw re aduga sigi price na yenge ka 5999 6000 rupees ne si yaw se samana re le ModCons ta lakpio aduga sigi me am se accessories me am se electronics me am se yengbiu sigi na earbuds ka true wireless earbuds ka ore sigi se push button control ka ke loina yaw re sigi price na 1999 2000 rupees ka le aduga phone je lebi ning male gadi lebi biani se Oppo le adagi Redmi le ko phone ni makan me amam le aduga sigi LG tone se sisula ni bacteria free earbud se sisula ni ko sisula lebi ni male gadi dum kan to biro Meridian advanced audio control ka yam yori ko ado sig electronic consumer electronics kida machine na so widam hora si washing machines te gyan hong jara ge ko front load ki full automatic ta sig se LG ki ko offer price ta si 26500 ni ado MRP da 30000 lei sig se ko ado magi se fadana no ino yori electronics me am si 7.5 kg capacity ki ni ko sile manung da front load su legani aduga semi automatic ke ate su me am legani ko aduna apam madum khanbiu quality best price ne dum pizari se aji ModCons ta heavy discount dum pizari Samsung ki se semi automatic to le sigi sina mo 19200 MRP le do se 16217 rupees le ga este sigi se 9.5 kg ki capacity ni le se ga and then 8.5 kg ki ni offer price da 15332 rupees ka adagi sira 8 kg ki 14350 and size se spina so dagi sum nem dara ko ni ko 9.5 kg le 8.5 le 8 kg le 7 kg le 7 kg sira offer price da 12248 rupees ka and 6.5 so le apik pada ka Samsung ni sina 11253 rupees so you can de 6.5 ka 7 kg ke se lupa ke no khatani si ke nei lupa lising mo khatani ke nei si adagi Whirlpool gi da mu le re su ko su semi auto ne aduga Whirlpool gi da 16200 rupees ka silai se super sok ka na ka to mo gi sida 8 kg capacity ni sina 8.5 ka 8.5 kg capacity da 16950 adu siga 8 ka 8.5 kg lupa 700 rupees ka tani si ke nei se 5 years warranty wash and spin motor warranty le sigi se dagi som na amok
7 kg ne 7 kg 12,140 rupees le aduga sise customer ki book tawre simali le phangara book an thai go sida ado customer book tor thama yauri si loet ki ne six na 7 kg ki ne aduga 12,750 loet ki 6.5 ki damuk sile re six na 11,500 rupees ka apitum hang tuk sarakya to manung diloi manara ko ka LG ki ko LG ki damuk sile re wind jet dry kan toroga book ni technology ka sile re ado sigi se 8 kg ni ko sigi se offer price da 15,750 although after the MRP di 18,990 lai ni 5-star rating ni ko 7 kg dong la 14,330 rupees MRP kano da offer price da duga 7 kg si sulai re sina 8 kg la duga sina 8 kg la color si si pazai si grey white ka to was all right fridge tom yeng si 4 door ki dong yeng si 2 door ki dong yeng si ka si se LG ki smart inverter compressor 10 years ki warranty ka si le LG ki da aduga si price 1,32,199 rupees MRP evni aduga after discount 1,24,370 rupees ka almost 8,000 rupees of discount la si the efficient energy saving ka the less noise aduga myam le aduga hapen hang to ga ye ga jara ke ka so le to the vegetables ki ka kam na pa ai mit loi lo magi compartments loi lo yaw le sile re aduga whirlpool ki dama sile re okay see sem the yemi ko sile to mo uses less energy than a CFL like bulb CFL ki bulb ma de gi hena mai cha de ai si se ko 5-star rating le re aduga si se MRP the 36,700 le bani aduga offer price the 32,700 ka si su apetang hang to si mi si 2 door ni si su ka ice cream tray ga na the quick freeze scanner le no yori ka sile to 3 door ni whirlpool ki ka sile six na 35,170 rupees da after discount le the six na after discount na 27,350 le 10 years ki warranty lo na pi ko sigi se aduga six na 18,880 rupees after discount da this is you inverter technology le aduga magi auto connect to home inverter kind ka magi technology khaga sin pi ri ka ado ModCons ji kap kana discount kana to ri ka sigi sisu MRP da 20,900 le do offer price da 17,790 rupees ne pi se aduga sisu samare price aduga display cabinet refrigerator sisu lai sina dukan ki ke map sina ba ka ada si MRP se 40,890 le ni aduga offer price da 38,200 le sigi sina ko gi soft drinks ko ma ke दुकान की थमना बदले वोल्टास की लाए अदुगा वोल्टास की सिना वो मेड इन इंडिया ओइबका अदुगा सी 2 years warranty ले 12 years compressor warranty ले अदुगा टाटा की प्रोडक्ट नि वोल्टास का अदुगा कोगी इंडिया ने साजबनी MRP से 35,890 ले नि अदुगा ऑफर प्राइस से 27,050 रुपीस ले सिगिस साइज वोल्टास का तनी अदु आई लोइनो प्राइस लो हाइजर रोय उतुसा अमगे the review is hang ani sida su voltage ke malai re my price si le re iga sida su le re adu my price na discount adu MRP lo na pi ko si sa higher gi le re higher gi sa ko mai gi le features me am ko adu MRP ka offer price ka le adu the features le sida ko voltage ki just le sigisina 26,990 leba aduga
offer price 25,970 rupees ne sigis the freezer ta ko mayam hang bi rakko the freezer kai na phangera sile ModCons ta le lakyo higher gi sile higher gi brand gi sile ado sile ko MRP ado offer price around 8,000 rupees mo discount la sigis so higher gi sile sisu MRP le offer price le the Samsung gi la S the 10 years के warranty लोई नंग लेनी offer price 25,990 ने अदुगा sorry the MRP is 25,990 अदुगा offer price था 23,677 rupees अदुगा staba panel display as your racing is go for a stick अदुगा surf kind of तोरगा Samsung की offer price का MRP का स्लेर Samsung की स्लेर offer price का MRP का Sila sige sila. Ado sila lejari se ModCons ko haji electronics ki pot me am la e. Ado la ka do se me am wali ado haji ki wena di si me am se lebi ni male ga di long khong no male ga di ora to bi ani. Ado ka mo ko gi am no ai ba ma su ka sai sigi electronics me am se easy EMI da lo ina ba lo yani ko sigi sa. So ModCons loan facility available oi se. Sige Bajaj Finserv tagi yagani HDFC tagi yagani ka aduna gadgets kuba electronics items loina loan facility loina available oi ai tare aduna ai contact number ke loina hapcharam ge ma'am serum loina wari sabiro aduga kai tare EMI da lobby ge kotbi ge hair ga serum adugi facility dum mera line dum leirani TVs leire AC leire air cooler leire washing machine leire fridge leire adagi small electronic items me amle kitchen ge item me amle re adagi akhoi mobile phones ke me amle re aduga akhoi music system le re wireless ki headphone ke le re smart watch le re ko sibi am sini phone gi so ajiga ro keno ki to Redmi Note 11 Pro to ko 5G to le makhala ni bak le ko sigi na 8GB aduga 128 keno to 8GB do ba aduga 6GB oiba aduga 128 oiba ko 6 RAM 8 aduna abasida 8GB ni amazin 6GB ni aduga C ani se loina bak legri ko amana blue color ni ani blue color ni leis adu 6 su lebi ning legi phone ko lebi ning legi sun black piro 6 Apple gi iPhone mo dum lebi ya ni ko ModCons dum black piro adu hojiki ari ba khar ucha ko ware Redmi gi Note 11 Pro le adagi Redmi 9i Sport le Oppo A16 le Narzo A50i le Oppo A55 le Realme 8i le ko ado any apamba phone adum ora to bi ya gani ko adi adum loina ba hojiki ModCons da adum loina ba la kani hojike Apple gi phone mo adum la kani ko adura la lexin biro adum mobile phone ko accessories ko le bi ki ha ga ado ModCons am tang lexin biro Singjamei sang soga kom Leikai ni na chili jere se akoi Leikai ge khana na le re ala petang lexin biro aduga mayamna Pabi by electronics item, home appliances में आपसे discount लेवी के रहा तो heavy discount तो तुम full payment और लेवी के रहा है तो तुम लाख ताने भी रहो आई contact number description में आपसे रखे address पे आपसे रखे तो सिक्योर है दी बाय बाय